your best YouTube channel. Why Media. Kituufu YY Media is your best YouTube channel. Buli wombona nga ngemye microphone eno otegera butugere nga eriyo oba oli awo emboozi yendese aye nga bwe muli kumbona bambi ti bulungi eruyo waife eno yani naye wano ni mwani naze Esther Negaga yazalibwa ng'omwana omuwala yayena nga mulungi yeyagaza wabula okutandika ku myaka oti mukaaga embira ya kyankana eriyo ekintu ekyeida nikimugema kyeida oti kizimba mpola wabula kino kijire nga kizimba nga kirya nga kizimba era nga wowira bino embeera yamonekako amaze emyaka egisoba 10 nga ekintu kino kyamuloberako ekibuzo kiri nti kikino ekiruma Esther Negaga yajja ku madwaliro nga iganga idinda n'emulago aya abasawo bakuba ati muzira kansa iwe ninze ekibuzo kyoli kwebuza kiri kyekiruma Esther. So lero ndidi wano tuwayiwaye muku atukobere kumbira yabitamu ekintu kino kyatandika kitya tomana oba oli awo tusobola okufuna amagezi engeri esobola okumuyamba ng'obuulya Katonda asobola okubita mu ife nga wembakubye ndi Yazid Yolisigira awo ife busede mbikado abakali kusubscribinga, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Bambi kindizaamu amaani buli gemba bonanga muba ku YY Media era nsaba abayaka nga wenkobya abakali kusubscribinga, please to go ahead and subscribe, like and share our videos. Nchaire kuku mwayinaze Esther obulwaire bumuluma yajja mwidwaire mulago wabula esente deba mukoba do operation yali nga talisobola babe no mukyalo mumasokola iganga abazaire badobyeza kye bali nakyo so kye bakola kwira waka era butisawe no myaka ena Esther kasoka avuye mulago nga bamusaba sente myaka ena bali waka wabulanga ekintu kimuluma akobye ntagwe kimugema yatukana okuzirika bayola boyolenga tali kwetegeera ndi Yazid Yolisigira. Esther ebikuluma bidakuwana obulwere nga bukuluma mbo ine ekintu nga kyazimba ino era kyazimba era bunuma so twena tukobere ku Esther obulwere buno bwatandika butya ndakwogera ku ni muzeyi kuba ubye mpuliro tibwatandika ngo kali muto tomana muzeyi bindi tobitegera kuba gali okali muto ida kunkobera ku aye weno oliko ku nibyo ide ku kwebitono kuba ni busawe no mulwere ekintu kino okutuuka ni kizimba kiti kyaida kitya era kyatandika nga kazimba katono bambuza ati wakuluma nti tiwanuma kati okukizuula nga bulwaire eriyo dada wange ali kumpi awo bansindika nje mpumuleku dada oyo yankoba ati obeeryo lino nelyakuzimbya lityo tujje bali kutole mulida kusansanya obuwuuka mugeinaago kati dada olwantwala mu idwaliro omusawo yakoba ati muno muzira lino yirwire mujje enakavule mubone ki nakavule idwaliro ikula liganga iganga butiwe twaje enakavule twaja mu bamenyo bona bakoba ati muzira lino yirwire bakoba ati eriyo omusawo ave emulago eida muno mwiganga yatola mu amenyo mukugu ati kale mukuma olunaku batuwa olunaku twayiranga omusawo yeidye kati bwe twayira yena kavule omusawo oyo neida yakoba ati bino ebirwere tubirongoose ine emulago yatuwa olunaku yatusaba n'esente yasaba muzeeyi emitwalo gyali 10. Okay, oli kujja kutokobera oli kututwala speed tuli kujja kutokayo nga tukayi kujja abyana kavule mulago nendo tukobere mu myaka kintu kino okutandika wali mu myaka emekaawo wali watandika okusoma nali natandika okusoma era okukizuula nga kirwaire nali ndi mu kyakubiri nga obumbise kyakusatu so wekizuula nga obise kyokusatu wajja mu maiso n'okusoma najja mu maiso n'okusoma nga njanga ku olunaku olw'ebinumye n'atyama waka olw'ebinumye taamu n'atyama waka etaamu enamba ey'okubiri neira y'okubwe ntyama taamu ebiri ey'okusatu neira y'oku ntyo bwe mbeire nsomanga so olw'embeera ey'obulwaire buno
okusoma wakoma mu kyakumeka okudropinga out wakoma mu kyakumeka? Era nakoma mu siniya yakubiri ng'obulwaire bumbitiriireku obulumi nakoma awo mu siniya yakubiri. Wano mu siniya ey'okubiri era kyali nga kitandise okuzimba eitama nga kitandise okuwokera? Nga kyazimba era nga twajjaku n'emulago omulundi ogusooka okukirongoosaako nga twajjaku emulago m'obwo nga kiizeemu buyaako obutwireyo. Wasomanga otya n'ekintu kino ekyazimba mu baana abasomi naddala emyaka egyo emito egenda okuyeyeereza? Era nali muwombeefu ng'abaana mbataako eno omukwana era nga n'abaana boona banenda tibaneenettako era boona tibandeedaku. N'abasomesa beene batangawo okuukuuku embeera ennungi bansembeza mu baana banange nasobola okusoma kuukuuku awo nti. So ekintu kino okobya oti muzeeyi baava wano bagyeyiganga bajjaku n'emulago wali ku myaka emeka okyatandiikira obulwaire buno okuba oti obulwaire buno tibwa musaago ndibona nga bukulira irala embeera okutandika okuva mu nteeko? Awo nali mu P4 kati mu P4 awo okubita ekyokutaano balowoozanga bati oba kansa we twajjaku emulago enankani enakavule bakirongoosa kiramu bakoba ati kansa twajja muzeeyi bansindika enankani ekamuli eyo eriyo daada azaala maama n'abaako eyo y'omusawo ayidanda bakansa omusawo yakoba ati muno muzira kansa ati ekirwaire ekyo engeri yebakisalaku nishiramu okuwona okuluma singa eryo eyibwa tiri awo nalyandibeera ligeeda bugeeda omusawo yakoba ati muno muzira kansa ati aye kambawenga kubuwa obulezi aye nga kansa muzira tijja kuba lyaku sente dimwe dabwereere kambawe okubuwa obulezi aye nga muzira kansa. Okay. So nene wajja mwidwere kuleiganga yona kansa tibamubona? Tibamubona mwali muzira kansa. So tukobere ku lugendo lw'emulago awujire emulago byali bitya abasawo wabaganayo? Abasawo twabaganayo batwaniriza engera kusonkera tujja leero atumuida kuira wiiki eyo twajja atumuida kuira wiiki nga obise oba mwezi tutyo okutuusa webatukoba okutulongoosa batusalaku obunya akanyama bajja bakakebera webakakebera ati muzira kansa awo bategeka okunongoosa. Emulago ku Cancer Institute wajja bakutulaku akanyama bazula nga muzira kansa? Mwali muzira. Bakoba ki ekikuluma kyazimbya eitama eryo kyawookeza? Bakoba mbu kizimba mbu ayo kyeidira mu magumba mbu kiri mu magumba awo ekyeyidira. Bani bana abakoba basawo? Abasawo n'abakoba mbu kizimba. Mu famire eyo imwe eriyo ku muntu yaliko kunekizimba nga kiti? Mbe muzira kuba nze tuwuliranga kuukuuku neire muntu nti oba yali ku munonga mulwaire ati. So tukobereko kuba tubakola operation tukobere byali butya operation yasooka bakwera mulago? Bakolera mulago operation eyo yali yakubiri yasooka yali yanakavule eno ey'emulago yali yakubiri era bankola operation. Nga bakola operation etya bakusalaku ekintu ekyo bakola ki? Tulina kutegeera operation ki yebakola okulongoosa? Bakisala era basalira munda omwo mu kanwa bakokota enyama eyali omwo yonayona kubanga kyali kyazimba nga enyama yazimba yonayona mu kanwa nga mweidula nyama basala kati we basala wabitawo okuuku emyaka era n'atereera nga toneetegereza nga tobona nga kiriwo kuba era kyali kyazimba nga kiba aye nga we bakirongoosa n'atereera mu kuukuuku n'asoma kuuku nga nzira kintu ekyo era kyamala kyeiro ogundi ni kuno okwireera. Katonda wange bakola ku operation era kabiri kyaira wairayo wakooti bana wano okutereerako ku nga amaze okulongoosa nga noirayo mu mbeera dyo nga kiziraku kyatwala ibanga ki nga watere nga tikiira nga kiziraku? Natwalaku emyaka ng'oba 7 nga kiziraku? Nga kiziraku meka irisheira nga katono okutuuka wano kabiri. So butuwe kiira tuwairayo yabakulongoosa no bakobera? Twairayo era emulago yene eyo twairayo kati bwe twairayo
era bakeberanga kansa era muzira bakoba ati muno muzira kansa bategeka okunkola operation ey'okubiri ayo esente de basaba ningi. Basaba imeka? Basaba $1,900,000. Era operation yasooka batukutola ku sente meka? Operation yasooka batoola emitwalo gyali tijidukira bulungi kubanga nali mulwaire tijidukira bulungi. Okay, musaida kunkobera $1,900,000 ku muntu omulwaire, omuntu edye nga guntu guzimbye $1,900,000 eidwaliro lya government. Basaba $1,900,000 nide basaba kati basooka bakoba tulina engeri 3 ey'okukukolako ati eyi esooka twida kutamu plastic eyo basaba $1,400,000 eyo plastic nga luvainuma lwa mwezi baja kuyirayo bakole bantole mwezi ekiplastic bate bakole bakinaze kayi bakizeemu luvainuma lwa mwezi ekyo baloba bakoba ati ono omwana omuto okumuta ku bulumi buno bw'amaanyi bademeye enankani eyo. Kabiri eyindi bakoba ati beida kusala ekisambi batole mwigumba bate wano batole wane welina eryavunda balitolemu bate mwigumba erere batole mu kisambi. So kolinda awo tiri kutegerawo wano bakukoba bali kujja kukusala ku ekisambi bajja kusala ku kisambi batole weigumba balite wano bakoba kusala ku kisambi batole weigumba nyama igumba bate wano weitama supporting olubba buti ekisambi kisigaze eki awo tyama nabene ayo bali bakobya kusala ku kisambi bakole batewo bakuterezo eitale wansi bakulemaze. Eyo basaba $1,700,000. Kati eyindi bakoba kukola kutawo kyuma kati ekyo ekyuma kye basaba $1,900,000 aye nga esente wazira nga bajatola wano lina igumba eryavunda batemu ekyuma kire abo basaba $1,900,000 ate nga dizirawo. So kino bakikolanga mu myaka nga emeka enuma, myaka nga 5 enuma, myaka nga inume myaka nga 4 inume eyo emyaka gibiseewo nga 5. So mwasala omwire waka era twaira waka nga esente wazira nga mzee yazira watandikira. Okay, oli kwa Wai Media ndi Yazid Yolisigira awo ife mvire yo mubikado mu masamba ga bikado eyo busede yensinza natambula na wayiwa yaku niba nange bano batukobera ku buzibu bwayibwe tomana obo oli eyo ngoli na magezi obo buyambi bona wayamba Esther naigaga Esther tukobere ku ekintu kino ekikokisa kiti obulamu bwo butisaawe no baawo otya okulambala okulya obaawo otya obikola otya bino okulya ndyera kintu kigonvu ekintu ekikalangufu ebyo ebikalangufu nabivaako era ndya bintu bigonvu bityo okutenduka era nsooka kuzizika mutwe guno nafuna engeri yentenduka memala obo nafuna endoolo. Otendukira ku luyiki? Ntendukira ku luno olulamu lwentendukiraku olwisi natenduka kyankoone ntyo kyokka butolya nyama enyama kodi nga bagiteniiza memala obo nalya kwayenga n'enyama yene nagivaako kodi nga bagigonziiza ino memala obo nalyaku. Olya omuno towuliranga omuno omungi towuliranga guli kuyingira oti mumalwa mule era mpulira kuba nti mbanzira kyakola. Okay, tukobere kikuluma kitya tukobere olunaku lw'okulambaala nga kyatabwika embeera ebeetya era wagasinga akuluma kinuma kyatuuda kyawuumulira irala nabula emirembe neire era wekisituka okuunumira irala kizimba enyama yabunga mu kanwa etiiningi buti okufunaku obuweereso kijja kyabike
wekyabika kikulukuta kwaga amaadi kikulukuta kwebiidi obwoni naafuna ku mirembe. Kizimbe enyamaida yaziba mu kano yakola amasira gayabika bali wafuna ku mirembe. Me naafuna ku mirembe. Katonda wange anange katonda ono kikuyisa kitya obulamu bwo oba oliawo biki byokola byowulira nga omisinga olw'ekintu ekyo? Era kinkosiisa kubanga nandibaire enkola kukuku byenkola kuneebeesaawo mba nzira ngeri yona zena nayenda mbe kukuku omulamu neyambe kukuku mu bulamu bwange nambe ku n'abandi nambe ku abazaire bange n'abantu nga ndi mulwaire okuva obuwere ndaagana kintu kirala kino kuva myaka nga 7 ekyazuukira ndaagana kintu kirala kino paka na buti kinuma nzira mirembe. Otambula ku kyalo kuno abantu bakoba ki abayogerera abantu ku byalo biki bebayogera byowulira eyo? Kuno kati nga kuno ku kyalo kwenkuliire bantu banala aye buti wembuuka kukuku ng'ekyalo ekindi alabayo abaseka yabayo abakusonkezaako eminwa yabayo abakusaasira batyo aye ng'era okutambula leero tutambula maze emyaka nga 2 netolooyera wawano kinumira irala tuva wano waka leero maze emyaka nga 2 wano waka tuvaawo. Buli mwana muwala yena wakula ekirooto kiba kyakufumbirwa kujja kuba mu maka gage tikyakosamuko kuba nti buli kiseera kino okaali wa muzeeyiwo nga ate wakula. Era kyankosa era paka na buti kinkosa kubanga era omuntu wokuleera ovaawo okuwaka wajja kukuku weneewuwo ezene era kinkosa. Okay, anange otimbeera ki obuyambi bwebanga tomana nga oyali kuno obuyambi oyenda kuyambibwa otya? Nenda ali kuna amagezi gonagona banambe ali kuna akantu konakona kabanako anambe buli muntu anambe mu ngeri eyabanga abwenye. Okay, tokolesako kwidagala likikaikaniako ku mu kyalo eno oza kwidagala yana abasoli bakati omirangako ku bino? Nalimirako idagala kati wetwajja emulago baako baati amakerenda gatandise okwonoona omubiri lwowulira obulumi obungi eino lwoba obenga omira kuba mpandiikiraku amakerenda aye era amakerenda ga bbeeyi empeka endala ya 10,000 gyemira. Gala amakerenda g'10,000 gaba ameka? Liba eba mpeka endala ate nga olunaku mba nina kumira kumpeka nga 2 nido ntyo aye empeka endala ya 10,000. Okay. So anange nga bizibu munange kutambula n'ekirwaire nga kikuwona amasire gayiika tikyeta nowuliraku ku kivundu nga kiwona aba bakwetoloire. Era mpunire irala watya n'okutyama mu beino weetya mwene weetya watya n'okutyama mu beino ng'oliitya otyama mu beino olw'ekiwuna ky'oba oli kuwuna. Tuba tukwogera nga ndikuwulira akawuka likwida nalowooza nti sobola kuba nga ninze ndikwogera kuba ndi muyaka wano nti ninze ndiwulira akawoowo akabi so kyoba obona nenze okubuuza nti olwisi tikituuka kiseera ni bano bana ne bawulira nga bali kuwulira omuuka omubi ogwo. Era kituuka ekiseera baawulira aye era buti baanala kubanga tibaanumuke n'abanzaala ate abandi baganda bange buti baanala.
Anange abali ku YY Media mwana waife ali mu mbeera ti nnungi byali kwogera n'ebyo zina ndi kukola interview wano aye akawuwo nkawulira akabi kava mu munwa olw'amasira galagakola kintu kivunda kyakola amasira kuba emirimu gyaife tulina okukola Katonda yagituwanga tukola mu mbeera dona ndina okumutolaku emboozi eno tomana oba oli awo tusobola okufuna obuyambi bwona eri bwe tusobola okuweereza mwalina waife ono Esther Nigaga ayo oyogerayo bwera nga omuuka omubi oba omuvundu bambi gova mu kanwa ke obwera nga wali bakuba n'embeera kikiba kyangu kuwangaira mu balino ng'oli otyo aye nga bano abeewaka baba bamunalanga wakobye omuso gakaati owo n'aboowo aye nga Esther mwalinaze leka tukusaasire tukusaba ogume aye nga eriwo okuba ni mwino okumugumya aye nga weeno oli kubona Esther tukusaasira mu bulumi bw'olimu aye nga maama embeera y'olimu ti nnungi tusaba woba nga olina obuyambi bwama bw'osobola okuyambako ku mwana waife Esther Nigaga bambi muyambi oba olumi bw'amaani muzeeyi musaada mulimi eno mu masokolo ajja kwogera ku niife tiri oba byali alimanga byawaawo oba ki oba serede bamukoba kuba baalemererwa okuyizayo Esther emulago ku mu corporation olw'emiliyoni daakobye zitemwenda baalemererwa muzeeyi yalemererwa era myaka ng'eno Esther ali wano waka omuso gaakoba ati alinda kiirako kuba oba ntwe kujja mu idwaliro otyaime n'obulwaire bukuli tibukuviireko awo omusoga waka ati oba oli kulinda kiirako so ife tujja kulindirira kiirako kona kolina okasobola okuyamba bambi Esther obulumi bungi wena weekubyeko ekifaanani yambalaku engaito Elisa daalimu Katonda ekintu kye bataakutonda nakyo oguntu nga gwazimba buzimbe mubona we yakyuka kyamuli omula beauty yena yawaaku Esther tukubwa inaku atubona oba tunafunayo ku obuyambi bwona eri banaife bwe tunafuna obuyambi obw'amagezi n'obuyambi bwona tufunayo akasente ak'okugula amakenda nga wokobye tulaba tufunya tuyida akaleetera tukakuwe awulire tusaba aye nkusaba bambi obe mugumu zeni musaada musiraamu batukoba ati buli kintu Katonda n'aba n'entegeka lwaki yakola kino tomana iwe oli bubi oli otyo mu mbeera y'olimu olina ekivundu mu kanwa oluba lwakyuka okola ki aye eri yaba kwegomba eriyo muzibe nga tabona tasobola kujja na mu senta iwe osobola okwewemba nga nowajja mu senta wagula kyoba oyenze oba n'akasente so oli bubi ekabiri weena oliko ku bulungi kaye eri yaba byaba kusinga so guma so bamikwano webanga iyo ko buyambe waba tusobola okuyambako Esther bambi olw'obulumi bwali mu mwana waife tumuyambe wasala okwida kwa YY Media eno chano yaife ne stories edibaako era nkusaba wobanga osira buyambi sharinga video eno obone osobola kutola obuyambi mwana waife no chano yange nebyo ndokuleeta amakina ag'abantu nende ino emboozi dino erikyusa obulamu bw'abantu nende kyusa ku bitundu byaife yetuwangalira stories edikola impact otubanga tuyambye ku mwana waife kijja mu byafaayo nti wayo ketwakola twayambako ku bambi Esther mu bulumi bwe yalimu kyova bona so eri abandi abakoba ati Yazid woleta ali abankoba mu WhatsApp ati oleta mawulire mabimerere nagonze emboozi edikyusa ku bulamu bw'abantu tomane tuyambako ku Esther yena asobola okuyambako ku abantu abandi so amwe bali kuba kwa YY Media bakali ku subscribe, like and share our videos tubasaba
obosobola obanga oza buyambi bosobola kutuwa kusharinga video eno ogituse ku muntu oba oli agasobola okutuwa obuyambi. Kandogereko ku ni muzeeyi Esther, tukobereko ku mbeera ey'obulwaire weyatuuka ku mu dakiika ntono ni lwaki yawanika emikono yakuba ati Esther leka amwize waka ekiba kibe. Leka twogereko ku nabyo. Mbako bye ndi Yazid Yolisigira. Why media? Nkali eno wa muzeeyi Muguya John, ono nga ni muzeeyi wa Esther munaife yalwaira ekirwaire ekisobeire buli muntu. Bulwaire kyoba obutawona mbawe oba bulwaire kyobutawona obwo waliwo ebirwaire byobona wakuba oti banaye Katonda lwaki yatawo bino. So muzeeyi, mwana wange mubwine obulumi bw'amaani, ayo omwana walwala tukusuubira ng'omuzaire nti omutwala mu idwaliro. Atukobere mbwali mu idwaliro mwatuuka ye mulago wakuba tutwireyo waka ki embeera yava kuki nemuvuye mulago nemuka mututwireyo waka? Nga embeera ddaali denkalubire nga n'esente nzira era natuuka n'okuba eyo esente dampwaku kabiri gabaawo bwa muntu buntu eyanamba yampakira yandiza akaano nga yembeera dintabwikeku nga sente dimpwereku eneeka ntunze ebintu maze obumale. Okola mirimu ki muzeeyi? Ndi musaada mulimi nima bulime menafuna okusobola okukoba nti nji eyo era natunda buntu bwange eri yali ansibira kate nakatunda male nasobola okutuuka eyo natambula ino najjaku ekiruudu yona natuuka eyo navaayo nga era esente de bali kunkoba nga ningi eyo nalumukayo naire mulago. Olwo bwe naire mulago eyo yona esente de bankoba nga ndizira navaayo naikaikana. Okay, banange odazo otya ova kutukobera kuwatambula okuva mu ntandika obulwaire bwona bwebubona otya engeri yebweidamu obw'okuzimba koba tukuba ti kansa kino kyavaawa wali wakibonako okwowaimwe abantu abazimba amata menyama idamu kanwa masira gavaayo mbaire tikibonangaku era nakyezinduka bwezinduke omwana bwe yazimba nga itama bwerika nga ndi etalino pagano yaje wa dadawe ya mutwala mu idwaliro bamukawa ati lino tirino muje nakavule twavanu twaje nakavule tutuke nakavule batukoba ati eriyo tirino aye eriyo omusawavu emulago eda kusobola okumwidandaba ebintu ebyo babidandaba. Twagamagana n'omusawo ow'emulago yatuuka okumulongoosa gamulongoosa ekintu ekyo tikyayiranuma navaaku awo nakoba nti kanjeku ewanyange balinga kubaluwa bakawa ati iwe bakusindika mulago ati kale empagano gano ife tuzira buyambi bwo n'okweyongera ye mulago. Twatuuka ye mulago twayugana batukobanga mwire ngena kuditi ekintu ekyo kyonka kyatumala ku n'esente ente nambe eti yajja bwa munjira awo wonka nga batukoba mwire muna kuditi paka bwe bamuga ekitanda batuukani okumusala ku wakanyama batwala bakebera bakoba ati ti kansa. Omuntu ono tubaye tulowooza tuti kansa nti taida kulongoosebwa aye ti kansa aida kulongoosebwa. Bampa enaku edda okumulongoosa neteekateeka
batuuka okumulongoosa. Bamulongoosa yairibwa bulungi, yaira twaira twaba naye yadandabwa bulungi kwegamba yaba bulungi, twabona nga n'ekintu kiweerewo, naafuna esanu nakoba nti ekintu omwana wange ekintu kiviireku kale nalindi awo olwaviireku awo agireku yesonga we ng'avaayo nga kabiri era ati baba kabiri ekintu kitandise okunuma era nga kitandise okuzimba awo butavwa bulwaire bwanina pagano gabawo omuzira kisa yakoba ati mujje ekirudu aye nga tiyeti yalitankobeire nti oba balongoosa mwana wa myaka giti okubwerere. Nze natuuka eyo nga bambuuza emyaka egy'omwana nga makobero emyaka egy'omwana nga gisoba mu myaka gye balongookezaamu abaana ku bwerere. Benda baana ba myaka emeka? Bankoba nga benda baana bato bakoma ku myaka 18 gityo. Bamu abazunguzungu buti abatamusente? Birimu abazungu balongoosa abalema babatereza amagulu mungeri ngoti neyo. Kale yo ogwo mukisa gwana gwansuba bankobe sente nga ningi ino eyo naalumukayo naira. Najo okutuuka omulago yona esente de bankoba okutoola mu olubo olwonga ati lwononeike batemu ebyuma babe kwenda kusala mu luba balutolemu batolemu oluba batemu ekyuma. Esente danema twatuuka ku luyingi bulungi batekeike n'olunaku lw'okulongoosa esente danema naavaayo nga ndi kukobakoba nga ndi kulira nzira buyambi bwona naira n'okuvaawo nalemera wano ka sente nzira. Ng'omuzaire yazaala omwana we ng'omwenda owulira kikubisa kitya muli okuba n'omwana omulingaku nga mulwaire bulukya nga oba oli awali n'eisuubi lingi? Omutima gulira aye obusobozi nzira aye ng'omutima gulira nekyo ky'omuntu okukaka okukufwaku aye ng'ozira ngeri yona kuba ati afuire nga ndi kubona ngayo ozira ngeri obulamu toida kubwiza aye nga bugiire. Kandowooze nti era ndowooza eyo neyaya neigaga yatukobye engeri yali kwenda okuyambibwamu iwe ng'omuzaire eriye kyatwegere ku byakobye oba oli awo aba omuntu engeri yali kwenda okubayamba olowooza ki abayamba atya? Era nsaba buyambi ebaayo omuntu yenayena asobola okunambaku okuyamba obulamu obw'omwana oyo obwire engulu. Nze nsaba busabe nkoba nti Katonda amugeme ku bulungi asobole okubanika atoola atuyambe. Kale bambi nange ensi Katonda yatonda ensi naye yamalaka yagituteramu ebizibu bingi tusaba akendezeeko obulumi bungi. Wayi media ndi Yazid Yolisigira bambi ebyo nebya muzeeyi wali waisuubi okusinziira ku muzeeyi wayugeire kuba bajja bakola ku mwana waife ono neigaga bajja bamulongoosaako yaba atairekoko yamala kuko neibanga yatera oluba lwairawo wabula kyamala kyairamu after some years. So nze ndowooza nti wabaawo obuyambi era asobola okuba obulungi kuba kyaliwo oku kyaira mu bwire nga muzeeyi wakubye nti baali bategeike entegeka edda okumulongoosa omwana ono wabula akasente kalema. Bayenda siringi yabadde miliyoni nga 9 okola operation okutolamu oluba bamutemu oluba olundi olw'ebyuma wabula muzeeyi akasente yalinako yakoba ati abyentunze kubiwairewo katwireyo waka. So bali wano wetubagaine niyo tubagaine mu igombola ly'ebulamaji
mu district y'Iganga nga muzeeyi ali eno ni muwala we wabula ng'embeera tinungi mwalina waife obulumi bungi bambi obulumi bungi so webayo obuyambi bwewabona musobola okuvaayo mwayambakoko n'egaga Esther tomana oba oli awo asobola okwambia bajja bamukola operation yena yaterera naye tubanga tufunye operation tusobola okufunayo ku obwidandabi ng'amakenda ag'okukolesa nga wakobya ati yeetaaga eddagala buli ddagala bamukoba akoba ati lya 10 kino ekintu kiwuna buli kiseera kitulika amasira kyatandika okuwuna kitulika amasira so bambi okuba akuniibaine tomana oba amakerenda ago gasobola okuba agayambayambako okuba kitulika kyatandika okuwona wabula ng'embeera tinungi embeera tinungi okutegeera ng'embeera tinungi tisobola kugikwinonera n'ogitegeera aye nga kiri nti tinungi tujja kuswika gano ndi Yazid Yolisigira bambi owaife Basedde mu Bikaado.